Hej hej! Nu ska vi öva hörförståelse. Lyssna och säg vad jag säger. Nummer 1. Har. Nummer 2. Väg. En väg. Nummer 3. Här. Nummer 4. Ficka. En ficka. Nummer 5. Åkte. Nummer 6. Gör. Nummer 7. Går. Nummer 8. Stol. En stol. Nummer 9. Tåg. Ett tåg. Nummer 10. Tåg.